Ni tak lampa na vekun masapena hiai relationship online webinar on tel te teng kau na vai do na kau na ki pa pi ma mai hi relationship chi thil poimo taka hi bang jaga poimo hi mi chi le zalaka atam zo kong chiri zalaka atam zo nahin khuwa problem di teng relationship to ki sai ni de 60-70% te kha relationship problem hi de nahin khuwa tu ni ta ka da kal khat le lang da kal ni khong na hon te le na tampi pen ma problem relationship marriage ke kal nu pa kala hi ta zongena ai ke ale lom le wal kal hi ta le ma in sung vai in kwan te to hi ta le relationship hi china awam kha ve ka ma mi khat to mi dang khat mi hin khat to mi hin khat kalwam kha ve ka hiya hoi ja ka hiai problem tuam ngom thei te za som guk som sagi vel problem te khatu ni tak hoi taka yai webinar retail suaka note te bang ina bola ina revise ya ki gen te ina zu ya le tampi pen ma ki ham phat pi ding ma bana hau chik chik a tham lwa la hi chat lo la cha buai na ne om thei te kha tampi yai knowledge ina ina tung to na ki hi ven thei ding ai ke le banga ki pe kan thei ding ki overcome thei ding a hi chi kha ka hon gen ma sa pe na hi tunita ka relationship chi chang a khen kha din romantic relationship nungak tang wal ti adi chok khong na na koi wa i wai pen hi se lo wa hi ma as a general la fa kang wa hi relationship chi thumin kong gen uta general da wa lom le wal kal nu da pa kal le mi teng wam kha relationship topic khara gen the wai zo teenager te nungak tang wal banga kiteng nai lo teng wai romantic relationship atwa ma gen the wai zo cha kiteng sa te teng atwa ma gen the no na kiteng sa te bang le khen the ya first half to second half a khen the hilai hi first half kha nu maintain a period ni a whole hunu monopause chi a wai hun a first pen to a second half chi wai a hon pe khit nu ma te ko an lam wai te a khen the no na hi lung lut wai pet ma tunita ka kha avek sipa ki gen zo lo hi al din chi kha ka hon khen ut ma sa champhai bible college chi khong bang le yai relationship seminar ka ba pia session ni tak da kal thum da kal li la bin ka thia hoi takin ka ba pia yai jaka hoi jaka yai sanang tel kha sap tom heu tu hiam school lama hiam ai kele society community heu tu yom kha ka yai topic poimo ma vo na chiwa le ka hon net nop khada ya le poimo na sakwa man pha na sakwa ita itu te kele sap tom te isung kwan ten zaleu he chia le hiai seminar pen kha na biakin wa hiam na school wa hiam na khwa wa kha sai thei ge hi ma chia leo chin yai program man pha ka sa wa hi theileng chia kha request leo chin approach leo chin ki hong ka hi chi kha kan gen tu za na kha ki gen kim chau lo di sa hi theile ai bang ele session thum bang hi theile chi khong na hi de thu sa ma tu za na chu session ka khong ki zo so mai hi thei man za cover man za cover pi som kai hiya relationship seminar kichia ilut zet mai na khen khat te bang muang le long muang zo lo bang om kham ei theuwa wa jakina ka hon ki introduce lai dia ki ka hi le lamon sa tom bin ka hiya MA psychology kana zo khet bana certification course tuam public speaking banga book writing banga counseling cho banga somni la li ve certification course kana zawa somni le li ve chi cha akibang ni ro akibang lo ngen biblical counseling banga certificate course na kana zawa why is career related certification course som val kana zawa why is 1 year counseling certification course chi ya banga tam pi kana zaw khia why ti ba ka yai relationship to ki sai banga le certification hun khop kana zawa parenting banga
area tuam to makana sina waite banga waite ba ka lai bu to kisaya hi life and career transformation english akigel hong english hong kana gel so wai so lai bu gel siam ding dan kichi bang wai so public speaking siam ding dan kichi bang laka ai lai bu man phama ma 2021 ki hong khya sang khat lam ki khong hi ina hi kai kyang chada lai bu lo mi tang poi mo kichi jali som nga pek sa ma ai pawak ya wai sunga chu nu pakal nga tang wal tua ka hon gen te ya seminar ki cover te le wa ya kalai bu sunga ki gal ka ya in kwan ki kep ding la le to am kha topic poi mo ma lu sim chi dam nai ta le wai mi teng poi mo ki chi pe na mo thei ding ngai ade te na me ke kyang a order thei ding ma chi ta na ka on gen dia wai za seminar lama khatam pi ve pen ma kana pia aziak chuken afrian apia pe ka he je ka hun paisa school hi le rehab center hi le biakin tuam tuam hi le district tuam le a state a hital le e manipur churachandpur sum chawa pia hi lo ka hi ma mizoram bangal khot tuam ko na pia ka hi chi kha tam lo introduction ka hon gen hi lan ikimuang to a thek na de moi kimuang ke ale ka hon sin sak te kha zui ngam lo ding hi hon muang chang wa hong ngai he pan ding ka vai ste ka gen te ha zui ngam pan ding na hi hoi ja ka kha a little bit introduction kong bo lai relationship dena kong gen sa ma banga hin khuwa se thum swa a ki chi je na ma se thum swa se ni te kha na hin khuwa problem issues ai kele na nei di teng kha se thum swa se ni kha relationship a par hi di na hi a ki chi je na relationship chi che nu pa kal chawi lo ka chi ma bang in kwan sung vai chawi lo nai wa se ma I boss te to I chi ya mai kele I senior te to chi mai kele I co worker te to chi ya mai kele I lom le work te to chi ya ma I community I church member te to chi ya relationship in tam pi wam hai chi kha kung genu da wai problem hoi taka I solve I deal thia le hin kwa mi ki pa ma ki thei di ngai ma ki pa na de khat thil ni ngoma hedonic ichi to eudaimomic kichi chini oma hedonic ichi pen kha tu ma ki pa na chi cha chu ice cream bang enek chiang tu ma ki pa hilele ki pa na pen short dai lo ma pom chi ki pa na a hi ani na eudaimomic ichi pen bang ya mi chi le hin khwa hoi taka tut le ngim ne ya hin khwa mo mal taka zanga ma wai hun khwa mo mal taka za na ki para ki pa na khara ngomi ven naman siya ma sense of achievement ichi ya ma sense of belongingness ichi ya ma wai pen zia ka ki pa na ngom no na ki pa na chini ngom thia ya akhat pen ma taksa bol mi te gym kwan te bang le purpose nei ta hin khwa za ko khol kai sa gu mo pattern hin khwa routine hoi tak nia azat cha kham ki pak the wei ve ki pa na khat satisfaction khang nei wai jaga tu ni ai gen ni pen hayu dynamic wai lang focus ai instantly ki pa na di zong hi lo na a long term ki pa na di relationship goal te gen din yu ni topic khatam pe ma ken khalai bu som thum walam ai relationship to ki sai kana sima hiya bana certification course le kana zila hi ina vaka thei ten vagen man de chu kia I zo man za zo man I som dia wa ya far sa patipan su dia se thum so se khat khong se ni tan khong zo man dia ma en su ni ma relationship issues e lakha kong chi media e lakha bang ja ka nu pa ki buai na kho moi takai sa pa le a basic a foundation na san ki thei to lo given nu main pasal pen nu mai didana expect ni lo ai kele pasalina azi pen pasal dana ngom de expect ni lo cha banga I hi na I gender ki pat lo na dung zuya thil tam piong ki bang lo ngomi ve pasal te pasala hi na ki bang tang piu chi mai ni the siam din aza som get pasali chi him ki bang nu mai za som giat te hin na kong na kai za som
gian nu me hi na zia kwa hu ki bang ruwa lu wai a ruwa te na san I hon the siam lo changa I hon the lo chang kha I opposite sex ki the siam thei lo opposite sex chi cha chu in ki bang pasal ka he kanu hin ka sangam nu hi tai nai ke ka nu nga ka ke ka ziong hi ta le ma e wai ma bang a nu me ten le a pau hian brother te ya mai ke le opposite sex su kha the siam nang nei the lo wai the siam the na de kha twa point sagi hong pe su ka hi khat khatin again tau diu le nu me le pasal ki pan lo na khat na chu physical level in again diu nu me te taksa pen kha durable banga thuak zo zoi chi dia ma e banga e sot dai zoi chi dia ma yain banga gen no bi chi le nu me pasal te kha khapia wa ho chiang wa astronauts pasal te khapia wa ho chiang wa leitung hon ki chiang wa kha atak sau in zo lo win chin go ko som ki khai ka khat ka li bek hospitalize be pasal te hilale alam nang ma chu nu me ti khapi ho ho chiang a hon ki chiang a chi me ni space a par hon ki chiang kha nu me ti atam zo kha hospitalize ngai kel ko kos khai ngai chi kha wang om lo ki bang phia la hi a chiwa wa ja nu me ti tak sa pen kha to zo kong chi me ria en leo chi nu me ti na khat te nga si se ngon chi ni le idam the na pasal te to lang ki kim ve tho we voi na chi ya pasal te na khat te nga wai za si ni khat te nga seng gi ge len idam the da kiam de dan mo ni na kha kong gen be uta hi ale e ki the siam na di na kong gen dia nu pa bang bazar ho ina hon tung ki chiang wa pasal pen bang chi ale lu ben so ki za pur na khong lu pur relax su te ta ve nu mei pen bang cha le inong tung chang in khong thang an om le relax the ya ai cha tol dam the di chi hi lo ai na ting hot ta gang zo khot man se me wai zo cha hung relax the pan ai ve hung tol dam the pan ka hon ge no pai le nu mei pen gim ma chi chang a atak sa gim lua gim chi wan ma wai nu mei in gim ma chi cha tang pi a lung sim la ma puak ki khaw lo stress how lo je wai lam focus so ai pasalin gim akichi chang taksa ma gim wai lam ki focus so ai ve aman sia mo ya to jaka bazar por khom in tung cha pasalte ben swang ki nga ki zamu ya cha relax nuwa mu cha ai energy asiang khia te kha recover nuwa mu ve bai kha nupi khen khatin ji te khen khatin a thei siam lo in pasal thara na sem pai lo chi hong gen pa thi ma wai ka kha thei siam ngai a hi nu mei te na pasal te tak sa pen kha nawa to ki bang lo pasal te chu athala ma ki har zo mai ve nu mei phak zo ti ki lo zia ma bang van gi dop dia bang na sep dia thala ma ki har zo ile le ka tak sa pen ta go chu kim bai ve gim thei ma chi kha ka hon gen hota ni na kha tax level a nu mei te pe kha discussion ki holim dia bol sia me ve wa nu mei te na gen wa le veilam to taklam khwa ka communication out to amau chom le lo ki ho the chang se nei ve ma pasal te pe nei le veilam cho hiam khara kha communication pe no me ve taklam zo cho hi zo ya sai lang kha cho min chinoi ja ka nu mei te sang pa tong zo ma nu mei te pen kha ki ho lim nuam pasal te pen kha tax oriented na sem de monga siam na sem de monga bol hi wai aman siam ya pasal te pen chun sep tha it thum na kha brain level de kon gen sa nu mei te pen left to right brain jang hom siam oi ve pasal te to ki bang lo pasal te pen kha brain lang kha chau ki jang na ki sem hia cha thil ki bol tang pi atang pi kong gen ai wai ja ka pasal te pen in bang hiam khat ka hi chang ka lung sim teng pia thil tom khat ve thua hun ki bang sai hom thei lo nu mei te pen hi chang a chu khat ve thua an huan kom naw don kom no in zut kom in phiat kom thil tam pi hi khom in chin le buai lo selo we ve pasal te pen hon hi chiang a pasal te pen kha khat ve thua thil tam pi sai hom thei lo
asai kho ma bang hiam ai chang a mental un zolo chin gim ba se thiu wa jaga pasal na pasal te bagun new sasim lai khong nin pai di khong hiam ai kil thil bang hiam khat fagen va hau pi le chang he mok du river anin pai a hak luat ja kang he hilo ai kile na thil gen pen a he hwai luat ja kang he sang wi lo bang ja kang he sang azia chu amau new sim lung sim ka chi ma ba pasal te kha lung sim kha ngun khat cho piak siam te new sa sim la new so lung sim a pia tv cho pia wa ja ka thil da tom a hon lut chiang a kha a bil ya ong lut cha kha ngai the lo azia chu a focus su thil a ngai to ana a pai sang pen kha vakiti star vak su buai ong man sia mo la nu mai te pen chu tv ani news sim le la thil tom vagen khum leng le amau attention chini thil alung lut na pen kha cha mang tuan lo wai cha ngai he kom thei thil tom mi khom thei pasal te pen atang pia hu chi lo ka hiu wai kha thei siam ni mo nu mai to pasal le ki ba lo na ano na kha ali na kha emotional level a nu mai to pasal ki bang lo hiu nu mai te pen kha emotional diak no bana pasal te sang anu mai te kha emotionally healthy zoi va chidam zo lai ia research khara kan sim khang nge chu za som giat vel te kha mani ki tha ma suicide te ki ok lu mi chi te kha za som giat vel te kha pasal hi wa hi che ve nu mai te penen chu hak sa kho sak cha kama gen ke pa ha gen lo den changa chang ma tu zan ma a hon suicide yo tu zana hon dam swa zo lai dio bangin na chi changa a jing chang banga a zana hak sak na gen teng mang hil un ma banga mit hak da na ngom thiu pasal te pen bang ja ka lung sima e chi dam lo zoi chi mai dia ma suicide tam zo bang ja suicide tam zo ja chu pasal te pen gen swa siam lo gen khi lo va gen khiat pen toi na da na ana thei po lo mo ja ka gen swa lo po lo ai ke le ni na pasal te penin hak sak na te bagian khiat pen kha siam lo ve siam lo na man siam na wa ja pasal te pe lung se chi dam zo yom the na dia I hak sak na ina set nain ai ke la sung kwan vai in wai te kha gen swa siam gen swa dan kisin ni mo nu mai te le again swa tam zia ko alung si chi dam ve eman siam ya huan na thang pai na ya lung kim na to am to mi nei te kha gen swa siam leng ilung sim khang jang khai thi a hi nu mai tian huai again swa siam zia ka kha ma ni ki tha chi khang to ma wa ma anga na kha nu mai pasal ki ba lo nai le poi mo ma ilung gim chianga ilung gim dan to ilung gim na isuk ven dan ki bang loi ve ilung gim na te to ilung gim da isuk ven da nang ki bang loi ve siam ha nu mai ti phenin kha akipa na lami ta le ma a second point to kong gen khom te akipa na lam hi le alung gim na lami ta le ka haw mo ve unconsciously cha consciously cha phok ge gu account nu lo unconscious level account nu chi da ni ve mi siam tien ma e khen na jing kal bang a tup mong lo pia khang mau dang nga khong tho de chi lai dak sa gi khong tho lo an wan ki khial sim ta amu tu chi mai ni alung gim nau za la ka som thum khong ngom ta wa zo naw va kha valet na valetin za la ki sa sim na 10% ki be lap som leng hi ta wa zo su na ana set na in ki ang in pam te to ki su buai hiam angom som thum ki be lap lo som sa gyong hi to ta alung gim na che me dia he na chi banga no a stress noi zo chen ni tak lam an na hwa na le hwan noi lo kha bang za person ni pe dia 10% pe non 80% ni tai be a stress wai chen ni tak lam a pasalong tung ding ngak la tin ten bang jang ngak la tin a pasal kya nga ge so pu again so ma ting chu hei za som get alung gim na atol na te ma atol na te pe khamok kiam lo di mok be lo ding he wa jan nu mai te pe nen cha unconscious level of count wa hi chida ni ve
pasal te to ki bang cha lo ma ning chik chik ka ki khol kho me ve nu mai te pe na he di wa la le pasal te pen ki hu chi lo ma nu mai te gen to lai nu mai te pen kha hang ha ta ki chia gen ni le the ma akwa ji hi ta le ki bang sim ve akwa nu hi le ki bang sim ve nu mai chu nu mai pasal tong ki bang lo cha ba ja nu mai pen khong hang ha chim hang ha di chi pen kha et dan twa min en leng wo twai ka sa tu ni ta kina azia chu nu mei penin ahak sa na dena som giat ni khara khol khom som giat za la ka som giat rong phai chu wai ting ting akwa ki ang yama apasal ki ang ya ko ki am cha aphol swa na de ngom lo wa le lung sima cha alung tang ma cha ki tun dia nin chin wai khat chi dam wai lo again swa khian ma kha ato lo dam the loi ve wai ja nu mei anggen swa som da la ma thil tam pyong gen en chin wai cha kha pasal ten ki khop lok ki ngin chin hang hat ki che ve ai takin chu a hang la min ko lo we na o ama alung sunga lung gim na tampi ne wai te asuk veng na dia again khia poi mo wai ja ka gen khe sak ni chi la min la leng chu pasal te easy te kha tampi pen ma hon tampi pen ma te ki don jang khai di ngai ba ka ji te se lo in wu isangam nu mei te le mo nu mei te kha e nu mei khat pe kha again so le phal de ve encourage di lai ve man siam na gen so sa di le le achidam wai zong again so sa cha o ngai pi pa wa hang lo chi dan dok te kha chieng sak lo di wai sa nga tu thom pi di na gen no mong gen nen ngai khe di ka hi minute som tu min dak ka kha thi le chi mei di na man siam mo ngai khiat sak di gen khiat sak di alam dang khat chu kong gen di nu mei na hak sak na kyang wa ong gen nge nge ya le pasal ten na thei siam deu chu na advice bang hiam ngien hi pa lo we ve na man siam na advice bang chia ya hak sak na ka hi veng di chia nang siam na nang pil na ngien hi lo ama sa pen hak sak na kyang ang gen nge lo nu mei na kyang gen nge la chu ne attention de hi phot ve na ngai khiat na wai ja ka hak sak nang gen nge la ngai khi phot di advice piak lo de ngai khia de che de minute som ia som thum ya hoi takin ngai khia sak le chen bang ma kupi ke le che le ngai hoi tan ngai khia sak le chen atop chang ka pasale nong thei sia na ka pasalen hon i te chipe ude we ve na man sia ma wai ja ka nu meien pasalin kha nu mei te ji te khong ta ka angai khia sak chang again nok te again so sak chang nu mein kha huai hu na pasal ka pasal na ki te chia kha feeling nei the we be ka pasal le nong the siam ma ma chi ong nei the pa bang chit pin pilin siam nang le ji te na hak sak nau minute nga leng gen so the lo wei le chu business ji te on ka pasal i te ka pasal le nong the siam me chi feeling wai bang lung sim put nei fa ang ma ding we ve bang chit pin a situation hak sak nau thei siam tok le chile na ngai khiat ma sak lo chu wai ja kan ngai khiat di ngai amau nu nei te apetar nu akisiam dan kha again khiat thei chiang wa hung tol dam thei pan chi ai iman siam ma pasal ti again tan ni le pasal to nu mei iki ba lo nu mei a khat kong gen zaklai da nu mei chu tang pia kong chi di ma tang pia ki sukhe na bang naum le le connection ne ve nu mei te pe nen poi mo kong ho pi non ke di khong chi lau lau ding nang wai ti khong na tak sanga ho pi non lo tak ta nom le na nu mei te na nu nga khing hoi ya ma na ji yang kha se de ve kam pau chui chi dan do khong gen ding kho ki ho non lo de ka khat sung hu chi kha chi khoi le connection ne ve nu mei tam pia si ku connection wai ja ka pasal pil na hi le wai connection kha bang chi tu ki su he le chi le connection na bol kha nu mei pa ta de i ve nu mei to pasal ki bang lo hi mo la hai khan nu mei tam pia pasal ai gen to ti le pasal te pi na hi chang a he chang wai ke lung gim chang wai chi ri a lung gim cha bang cha solve pasal te pi nei le ko ho ma wa ki bui ve to kong gen te teng thu ta kana sim no pa le mo men are from Mars and women are from Venus ki chi alai bu ka gen dik ya
ก็เลยเรียนเฮียแหละกงจะสอนเรื่อง2016 la magkasimaya adik ve men are from Mars women are from Venus ke chi John Gray na gyal yai lai buat chi ang tak om mai chi kha ka hon gen swa hi phuk ta ka sim be nuam ten wai lai bo na sim leu chin an pasal te gen ni le pasal te kha tam pe ko ho ma lu tu Adam swa ma sia kha wai ko ho ma parung pot khela wai ve ko ho mi chi chu te khin nai la ka hi amau room sung hia ai ke le ko hom chu ahak sak na wai problem ki par pot hiam chin thil tuam khat hi san wai ve pasal ten lungim na ne chang football hiam ba pek san ding ma semwa ai ke le na kuai kham hiam thil tuam khat hi san ding ai ke le in mut san hiam ma hi ti wai ven pasal ti ka lungim changa nu mei ti to ki bang chat lo mo na lungim cha khau chi ra ma pasal te ki pe ve wai kha ka hon dam so chiang wa hi thei taning ka ki chi chiang kha pot khe pan ke ka ko ho mo ke par ka kwa ki parang pot khe pan ka hi wai chiang chu ki ho lim the hu chi lo wa pasal to no mai ki ban una kha chu pasal te pen a he ma lai ta ka kam nim ta ka ho the nei la thu to hu chi lo wa pasal te pen a he ma lai ta ka a he na khong cha ni cha healthy taka gen the wa la recommend a hi dia healthy taka gen the lo cha again the lo a mu ta om lo la na wa gen so sak te le pasal te pen ka he na khong ka gen tam dau la kha he tam dau ke ve atop cha khut leng kwan the la wai ja ka pasal ten huai ki the loi ve huai ki the chin he hun chang khong a dai ok ki che ve ji the kyang a thil hoi lo chi kon lo hi la le situation ong gen kai dai ok bang ja ka dai ok chi phak a je chu ki de zo lo di la wi ve pasal te pen man sia ma a je chu pasal te pen a he nau kha cha ahon sot do chang kha ung serious do no mai te pen chu hak sak nau a he nau khong hoi ta ka gen su sak len a minute a honong sao dung zui không tol dam de do wi ve no mai te pen tua chi banga tua chi dia ki sia pasal te pen cha ka he nau khong ka he lai tak khong wa ka gen tam de do le thil lau huai ve huai ja ka pasal pen ka ki manta ki ho dem ka ki manta ka he na te ka ki de the ta a chi lo ngal le sol te lo di a he lai a va ho lim pi som te va phut lui lo di nu mei tam pi nu wai kha the siam no chen pasala he lai va phut lui te mo dai o chi in na pau wai cha kha thuak lo kha je le ve phut le he ki kha ke chi pen ko ama ka recommend ke u chi di na hi le le thilom da na situation ong gen kai pasala ma in chinwa ja ka amao ko ho mom sak phot di na sem ki mong tung phet bang i hak sak na teng wa gen swa phung pa lo di no mai tia de ji tia de thek tok mama pat ta ka kisil siang sak di anne sak phot di wai zo chang atol a hon dam do cha minute som thum bek a hon ki relax a hon ki jam chime ni ben sang ki jam ya ong tol ram do de wai chang tu su hit tu ma hak sak nai na to bangai gen khian no te gen pan ni pasal te kong hang lut pan hang zo tu nia su nai he na teng mut to pasal te na don cha kha pasal te la ki thuak sam loi ve a je chu tak sa ma ki kim kung dia na kung gen bai mo la pasal te tak sa kha ki kim bai a he bai to inong kitung wai kha the siam ngu tho ka sa pasal te to no me te ki bang lo ma ano na kha poi mo ma decision level bang chida na thupuk na kila ya no mai tang pi kong chide no mai tang pin chu ama dong su na thupuk na la thi lo chu mi twam dong pho mu mi li mi nga bang dong ding u wai adot khit nunga le athupuk na ding u ong the chian lo lai me the we ve man siang pasal te pen ka hi chang wa pasal te atang pi kong chide pasal te pen chu kalung sunga thupuk na khat la sa hi ki be wa te khin na tu Christmas koi muna kwa te na Christmas anga zin di chi bang ile anu mai lam mo pasal mai tak la le kwa te in pen chi bang ita le
pasal pen kha lung sunga hoi sak khat nei sa thu puk na khat a final decision ni lo final thu puk nai lo thu puk na khat nei sang gen swa di mongi ve na man sia na nu mai tam pin khawai na thei siam lo un chin aji hi to ki nga ki bang mang dong lo man thu puk na la khin cha nuwa ku ki mo ve ve wa je ka nu mai te na he mok lo di mo pasal te na hu chi bang gen chan kha na de dan hoi na sak da nom le gen khum ve vyo aje tu pasal te pen lung sunga thu puk na khat la sa gen tok le le mi thum mi thum pek confirm sak ke wa mi thum te khen nam na pasalen na thu puk na khat lung sunga la sang gen swa di mong nang hoi na sak le mat ki hi pan ne ve mi dang khat de wa dong mon de hoi sak le man kip sem na man se na a thu puk na pen man kip wa ja ka final decision hi nai lo na thu a thu puk na pen a kheng nop le a hon dot ma sak khun pe nan na ngai dan hoi na sak dan gen pa le de te khen na nang tu nia na pasalen ni ta kam ho len pi nang hoi e chin a jing chang thai chang a wai a hoi e na na chi sa pen na kheng som na kheng zo non lo di a je chu pasalin thu puk na man kip na ane zo nunga amau ma mai le kheng hak sa sa tau mo kheng le kheng zo lo ve tam zoi mai ja ka kheng zo lo a ja ka nu mei te na pasal tien bang hiam nge na thu puk na la sa bang ke lak le final decision ni nai lo wa hi thu puk na top nai nai lo nang ngai dan hoi na sak dan hoi takin kum le chen a pasalin hoi asak thu puk na lak sa bang le kheng lum le lai di ve ama sa pen pen na ma sa pen pen ka chi chu a hon dot ma sak pen na man siam ya ni thum zo kal khat zo nung lam khong a pasal te thu puk na khong wa kheng som di lo ta ko ti kheng zo non lo di wai kha thei siam ni ki pa na lama kha de na kong gen san o me to pasal ki pa na lama la ki bang chat lo pasal te kong gen na sa de pasal te pen hai chon allo ma ki pa ka khat ve thua wai kha so pi ki dai sa the ve na man siam na birthday present in example te khina ka pesaka birthday hun cham banga pasal te hi ale te khina kon bang kong pe dia sang man birthday present a piak de la khat ve thua sang man hoi ma a birthday ne sang man pele chin kha khat khani khathum short pi ki pak de ve ki pa na pen saw that day ve nu mei te pen bang chiu nu mei te pen hun tenga ki pa ngai ve nu mei te pen sang man ki pa banga gifts na ba piak le birthday ni a birthday ni zo ki pa khama thamin te khon wa le zo ki pa 20 le allo matanga khat ve ya sang man sum na seng sang na zangaman man ni som sung gift bang hiam nit tekin ni som sung gifts pele chen ni som sung ki pa khi mai naman sia mu nu mei te pen kha aneu ban chigen dia ane na hama chme ni na athil ning chik chik action te ki pa zoi ve khat vi thu loma thil bang hiam wa hi sakte sang ma pasal to nu mei ki pa dan ki bang lo hi chi kha yai le chiang ma hi easy te bang ki pa san nok le chu khat ve vok sa ai ke la gam sa va tha hial sang a kha kon che di ma sa va ko hial sang a kha ni tenga small action ni tenga mak hiam khat va hi pen in nu mai ki pak sak so zo a ki pa naw le thuk zo lai ve pasali ki pa sak nok le chu gam sa ai ke la bong ya a khia banga gan go leng kha pasal pe chu ki pa nak so di nu mai to pasal ki bang lo wi ma wa sa ke hai teng bek e nu mai to pasal ki bat lo na tang pi tiu thei so dang wo thoi ka sai hei ka chi kom ma cha a hi thei chat 100% out chi di chi za gen thei lo na chu nu mai la ka le dominant personality ne yo nu mai la ka le comply nom stadium ma influential om pasala lo chi bok hi ti mi chi dong zu strength weakness chi khong hi chi at vak non we ve wai ja ka za hi di ka hi chi kon confirm ke atang pia di ka hi chi kong gen ma
tampi ang dik di ngai sao loi gi ken mai na internet ko na ki off man ya chi check na di na comment jak leo chen no mi sao ya participant te hello lai tong mita phone phone apat internet ka kon kai apai the ya lai da hon mita phone apat internet ka kon kai ya pi wifi ke jang no lok ma apai the ya apai the le non ko ban de wam ba ka nuwa mi saka de bang yam kan comment wala bangai ki parasin lai lak the toy ki na sa te ki para point sagi na ichia point gup na hoi ka salwa chi yam ma bangai yam phat piu chi kha comment zo leo chin kaun nyan di record pe lo ya le apain ka thei ma khat ve ka hon refresh min dia pil wang nai na hello apai thei ya za thei ya mic test hello mic test apai thei ya hello apai thei le bang yam ya song ki chi ma nei chana hon reply chang wa kha confirmation om thein chana ba ai aban ki sun zom thi ai abang chi da na le ki za thei ma le kha internet connection na pen a symbol kha unconnected da na ngomin chen hoi kha ka thei siam chet ki na za ngai ha ma mun la he kha kong sok ma sa de bang za ka he pen unconnect da na ngoma
hello hello ไปเทยะเนี่ยเทเสียมวนล้านWi-Fi bằng hội tak amit thei lo de bang kine la chu fu ma de ya ma akizak thei khalam me na itu na ba ni sun zom di le slide khat ke zo pa nai 7 stages of relationship ai khai gen to de ai apoi mo khata hi bang ja ka poi mi am chi la kaun gen ma sa de azia khai hai 7 stages of relationship I hon thei lo chiang a imabana bangai expect di koitan relationship tung tai hi ma bang tana ipal kai sa wai zo imabana bang cha ki sa khol di ki sa lok di chi ha ki thei lo ve hi hon thei chiang a chu hi 7 stages of relationship I hon thei chiang a chu ki sak lok de dan ma bana expect di ki thei ki sak lok de dan le khat ngom thi hi ma wai ja ka khat in gen to ni la nungak tangwal ahon ke mo tongwa kha chemai ni ahon ke ngai tungwa infatuation ke chi ma movie a love story te a tong ki bangcha warm feeling neu ki ngai ma da na ngomoi ve lung ki lung lut to ki thei thu ku to no ki lung lut to chemai ni sian na ki mu to nai lo ahoi na lam ngen ahoi di zong ngen na ki mu to na ngom photei ve man sia mo mole wai kha first stage of relationship infatuation chi pen ai kha true love ana kisana true love hit te ulo wai man sia me true love kisana ki mu to habit ta ke hai pen hai le ki mu to ki thei tung a khama sa pen a khani na chi khong ngi tang pe ve infatuation chi pen ma close the wai ki thua hun da ngi ve ani na kha infatuation a hon kai zo chang a stage ni nang lu tun chinwai chu discovery realization stage ong ki chi wai chu bangya mi chi le khani wal khong ki thua ta kha thum khali khong ki thua taw wai chang kha apasalin le aging tak sa hanu mai nu pen asian na khong mu ta drop zo sa ya ikele hal zo sa ya leng hi te ikele nu mai le pasal pen thuk ta kang thei thuk zo ta aging tak sa lung tom sa zo ya ke laging tak sa nga cha asian na lam leong ki mutu ta ve discovery pe na realization stage pe na man sia mo mala hoi lo nang ki mutu ta tam zo hoi kha hoi lo nang ki mutu wa kha realization discovery stage ong e ve kha a kha dan en gel lang chu mi te nga chu ki bang ki na de tang pin chu a kha thum a khan ya kha thum khali chi hong hi to vel de mo chi hun vel ngi de nga hi athum na kha discovery realization stage pen kha hoi taka ki thei to akhin na kilung rut to lai ve ve a hi chiang wa kha commitment stage sang rut to du ve wa commitment stage a man siama commitment stage I hon chi chiang a chu asian naw a hoi lo naw kim to hilele ki de na chiang nei ve ve lai huai ja ka kha nga commitment chi chui pa wa ki chian na chi de lai lo lung ginom na ki pet to ma ginom nang ki pet to un chin huai chu bang ge no me me chi le hei nu zo hei pa zo hun sao do wa di na ma e hun sao do wa di na ka en che mai ni hun sao do wa di na ka de I chi na wai commitment ong he ve negotiation khong ki pan ta waya ki de lo na hoi lo ki sak na ki mu to ta wai hu da negotiation khong ki pan khat de kharong ki test to wai power struggle pe rong ki test to ta we ve bang ka galom nu ka nung nu bang chi tuken khathua manga chi ha he ti pen kha conscious level te hi lo conscious level se lo unconscious level le te kanung nu bang chi tun ka thuang manga ai kela nu mai le
katangwal pa kalom pa bang chitukin khathu zo zawa chiam bang chitukin a he ba ya bang chitukin a za nga ya cha ki thei to loi chong ki thei to so mu thu zo man sema dominance tung nung ki tui ve power struggle chi pe tung nung ki tui ve ye afford na pe na nu pa khen khat te kha kum som guk lam kum som sa gi lam ki te ngui le power struggle la tang den polo me ve huchi banga power struggle la tang den te pen kinana ki sel nu pai chi te pen kha a fourth stage pen kan the lo fourth stage om ni lo te ve ka ken sama banga hoi lo na ki test to akhenu hilele thege gu o kalom pa chu he kampau ka zat chang he lam ka gen chang he bai chi a he zong thege gu bol te gen te ai kele pasalen le kalom nu chu cha ka gen cha kha sa pa ma hi cha ka ho chang kha sa pa chi theng ne ngoya zang te wai te kha power struggle kan the lo wai muna level 4 stuck dan we wai level 4 om den we ve wai za level 4 pen na hon kan to no mo le bang chi de nge me chi le wai level 4 la bang chi tukin ka thu zo za wa yai amau a boundary u chi ma wai hon thei soi ve a he zong na lam adu zong lam a ki pa zong lam a kha sia zong lam cha un ki thei to we ve wai thei zo nunga kha hi te lo di a hoi lo lam pen sut zop te lo di lom nu kha se bai chi thei ge gu wai lam gen an azin le yai lam again changa alom pa he bai chi thei ge gen chi mo kha power struggle pen kan ngi lo di number 5 growth and stability a lut to ngi lo de chi nai ve wa jaga mi tampi pen ma yai mun na khang ki khen we ve power struggle a khat in le khat pen hong ki kheng dia kilamen khat pe ne le alom pa ya lom nu pen hong ki kheng dia lammen kilamen to hi le ki kheng tuan lo ki kheng ut pen om lo wa jaga hiai pen hon kan chang kong chedi hoi lo alom pa he zong da zong de lo zong khong alom nun gen tom ta wai ma bang alom pan le alom nu khasiat zong ade lo zong chi te khong the ke go wai te khang zui hi non long hi non lo wa a hon chang a number 5 ang ru to wai number 5 to growth and stability yai mun a chu so pi dam sunga ki teng di tukang ki an taun chin life goal khong ma ba na tan nei di za khong ai ke le bang chia nek jong di bang chia pan la khom di chi khong hun ki ho lim tai ve mi ni da nai lo mi khat da na ki ho lim the na ngom tai ve man siam ma ba nong bol khom the tau ka chi sa ma banga wai number 4 a thila the teu kha ong jang sia mun chin a hoi la bang jang mun chin number 5 ka growth and stability a relationship pen kha hung khang to pum kharang khang to wen chin o lai cha ma hung khang to we number 6 kha yu chang khang to chang romantic love enrichment hong ki chia wai kha bang chia me chi le wai ki I na tak e chi pen he kha a stage dang dan again lang into me you see intimacy chi kha number 6 ang me ve number 6 pen kha intimacy ong hi tai ve intimacy chi number 6 romantic love chi love true love chi pen kha number 6 ong hi pan hi ve why number 1 hi lo number 6 day 6 na pen kha true love why muna chu pasalin le azin le apasal hi na bang ong thei ma ai na bang asia na bang ong pom ta wai ma bang apasal le azi sian na azi hoi lo na azi ka ni na chi mai ni asia de bai nai le oi lo na teng thei ge gu ai na bang pom siam na hai gen I chinong gen lang thei siam moi da eden huan adam le evi khavuak tangom mui ve aza ki mu kim sip sipu apolami le sunglami le ki thei chian ma ki thei chian dim de mo chini huchi nunga le ki pom lai why acceptance why e ve to number 6 to again pen mo
why number 1 akipada ong pai suk-sukin chen number 6 ong cha chu ki thei chan ma wasia na hoi lo na apa history bang tela ki thei hi le ki pom thei lai hu acceptance ong why he be true la fi chi ma atang pe he chu tani hit nong khong leng hi tang pi do de ma in number 7 hai la chu crisis and recovery ai problem khong trauma khong crisis tom hongom to ding hung thuak to khom di relationship a challenge tom khong phuto ding na taket na vai naw ni vai ke la banga ma vai ja kat to kongen kha the siam ni kui stay sa yom a power struggle mo growth and stability ta mo ko ya ta ma kha the siam so ni hi kamok pai to mai na khat ve kong chik thi ka participant te lai we ya ma online ka the izat he law ya hei session yon enjoy le enjoy chi bek na hon type the diwam nen cha na lo su ho ngai mut san ho nom kha dewa hi chai ki tok hal jek jek ha poi mo ka sai enjoy chi hiam nang type the diwam nuam me chi hiam le poi lo ma ho